काल जी घटनी जाल्या रिगार्डिंग फादर बॉल मॅक्स आणि द शीप प्रेमी. इट्स अ व्हेरी सॅड पार्ट आणि व्हेरी सॅड चॅप्टर इन द लायफ ऑफ एवरी गोवन. म्हाका सांगून दिसता की आमचें गोंय विच वॉज रूल्ड बाय द पोर्चुगीज आनी लोकांक जायते त्रास पडटाले. लोकांक इट वॉज ए ऑप्रेसिव्ह रूल आनीक तांकां हिंगाचे धांडावपाक पुर्तुगेजांक धांडावपाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आणि डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इज अ हिंदू आणि डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस इज अ गोवन कॅथलीक. हे दोगोय फ्रेंड्स दे वे स्टडींग टुगेदर. आणि दोतोर जुलियांव मिनेझीस फ्रॉम आसोलना ताणें डॉक्टर राम मनोहर लोहियाक गोंयां आपयलो अँड दे स्टार्टेड ती पयली किर्ती एक क्रांतीक जाली ती विथ द मिटींग ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अँड डॉक्टर जुलियांव मिनेझीस. सो दीस हे गोंयचे इतिहास सांगता की गोंय पुर्तुगेज सुटके करपाक हिंदू कॅथलीक सारके एकठांय रावन सुटका दिल्या. आनी नॉट ओन्ली लिबरेशन ऑफ गोवा, इवन ड्युरींग ओपिनियन पोल it is not, Jack Sikera was our leader, but it was not only Jack Sikera. जायते हिंदू लोक who wanted जे गोंयचे मोगी म्हज्यान म्हणून जाता. द लॉट ऑफ हिंदूज लायक आमचो बाबुदेव बेंब्रे, मागीर प्रभाकर सिनारी, चंद्रकांत केनी. चंद्रकांत केनी म्हणटा तो हो हिंदू एक मनीस जो मराठी लावर. ताणें एक मराठी न्यूज पेपर स्टार्ट केलो ड्युरींग द ओपिनियन पोल टायम to advocate against the merger because the other Marathi paper was advocating for merger. So itle role ha to in safeguarding Goa by the Hindu community and the Catholic community, that we have always lived together. And it is my request, I request kota gulu mata to our Hindu brothers not to allow this type of things. The Catholics are in a minority, but there are so many peace-loving Hindus, a Goinkar padhai, that they should come out today and save Goa from these communal forces. I again appeal to our Hindu brothers. We have got so many Hindu friends. I know what they stand for. They stand for Goa. They stand for peace. They want prosperity for the people of Goa. So I am Ulumatta to our Hindu brothers and sisters, to the Catholic brothers and sisters, to the Muslim brothers and sisters, to come together and just like how we drove away Portuguese from and got ourselves free from this oppressive rule, let us free ourselves from this communal rule. Jai Goa, Jai Hind. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.